Riboti ya gukura gwa kaunti ya Nyandarua kuma kuri ruhonge rwa mathabu ma thirikari niyo yatumite ngwataniro ya urumwe wa kimabururi yende kwacirithia towni 7 cia kaunti iyo, na riu ruhonge rwa UN Habitat niruiguithanirie na thirikari ya Nyandarua kuhuthira muigana wa ciringi birioni 1.8 kwambatira ikero cia towni ici. Riu aria maroiga ati kaunti itu ndathie na mbere matiui moigwa kaunti ikero ni thiete na mwerekeo mwega ni kunanywa na wega ngai thiini wa kaunti itu. I just realized how blessed this county is. I understand you are the largest county in Central Province. You are amongst the fastest growing counties economically within Kenya. Towni cia Olkarau, Miharati, Daragwa, Ijinia, Miragine, Jafine na Oljororok nicio ikumurikwo ni kigina giki na ikwambiriria kuhacirithio kiutheru gwikiro mataoro hamwe na gwoko kwa mitambo ya kugereria giko. Ni ndirakena ni thirikari ya Nyandarua tondu tiguka turokire Nyandarua twarikuo kinya thirikari cia kaunti cikianjia. So far ni tuhotete atumia aria coordinataga magatweka contractors. Governor wa Nyandarua Francis Kimemia ni ekirite ngirimiti ino ari towni ya Olkarau mari hamwe na atongoria giruhonge-ini ruru akiuona kuri na mubango ungi wa kugura mugunda mwena wa soko mpya magumu wa kurugamia thoko ya kiriu. We have 10,000 houses that will be constructed in this county. We have already signed an MOU. Na tusainete MOU na ministry ya uhuru imekwaja kurehe nyumba guku Karau turaiya mark no tuthoreke nyumba 2,000 na sub county cito ciothe igiakagwo nyumba. Tabaariira ino oho ni guthondeka mawira kuri mbeu njithi ya kaunti ino gwa kahinda ka miaka 5 yukite. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa ni Julius Kareithi wa Munene.